pool kok jingtip yang aneh kalau Naduh Thma Baar pareng long Shna kini pool Naduh 1940s kawai kalau kongsan ne kalau tu sipai jong British tiba mensah front line kitu kipa Shillong ban Sumar dan ladap Sumar pan kiwan ni pool ban recuperate ban yok bor biang de yakni ke pool Shna khnang na banta tu ki British soldiers ne ki bla long wounded bla freed ban yok bor ne that was the main intention bagi pareng di Shna ni pool di hapor bagi pareng gilinyom tu ban di IT no we Anglo Indian diu gilfilen di hadian ketu layu Meghalaya pat di no yakni ka pool chaka government of Meghalaya di ketu por penyak chaka municipal ni pool lem tu ban nyai ke municipal ke IT no chaka tourism department the tourism department bat ke IT no hu sanasan ding do man penyak ini pool Naduh ti pol ni wan jingi ni kani ke pool mensua ni hadian ketua sa 3% sport department yo susi bah ti por de kani ka pool karang di tangga jaka ikia jaka kamdi ka sport ni kani tangga jaka songkai mensua bam kana mensua hadian ketua sport ba pensai manik Syiem yang bahkan ni ka swimming pool benjingi agaman tikipai patai song sa Syiem ti do club ni para yang ni Naduh tu nyami ti ni ka pool ka kalalong ski kala ni pelong no health club mar pagdi tang 25 meter Naduh ti por te tang ni long umsa su ti ba finle rumah di sekret mendikian yang ski kan ni pool kalalong na jaka ba really swimming center kan kani ka pool ni kat menang ya ki senampan bun ki briwan jingi mendai tang kena samla ki larang ba ti wat jingi doktor tu ki dan di treatment ni bagi orang di patient juga bagi bahan wan hapul banyak treatment kan water therapy kini ke pool ja ski ni kelalong ke health center teh ki beri ki wan banjingi banyak apa kia molong ta mengi bagi sur ngam ni wan jingi ni ru merbeli balik mereru kamlong suka age mo balik weight ni tayo so swimming December is the best exercise for all age group tamot ndon unuru beri wanong ba too late haka swimming game all age groups ila banwan ban maintain ga health yang ringi susi ba entar asan pos nam Naduh ba Shna pareng ni this is the only swimming pool in Meghalaya, built by the British. So senai mo baga state la jong ba QA state basam. In every district you don't pool, the 50-meter pool, the standard pools. Ban uplift ya ka swimming. At Bahangi part we still have 25-meter pool built by the British. Kaya kataru mo ka upload ka no cruel so ni ring squad ben kenma fi for bak kedor Syiem yang long sports minister I think for the 1980s la propose bandon ko ka Indo swimming pool 50-meter pool hang polo ada Shna ka design ru Naduh por hadu mtaru mi ki nak kisin ban Shna ka you still use this one ti Shillong ba hey kan kiu ka swimming aba ka swimming pool you need a 50-meter pool
Bah ni improve semua semua. Ray susi ba ngipat ni peran kami 5 meter pool. Semua semua pilih compete national level, international level. Tinggi melakin ban kio. Sarkar kadiban pelut agis namar ba matagi bun semua na po sela ko. Naduh ki na po no peruat na po juai. Kadiban bukan ini standard pool all over the district. Di kumya kan ni pool ni pat ai begin kan ya. Number le mo ong mene mata kan ni ga swimming pool ni kalau ko health center. For people of all ages ni wan beniki. Kenapa pin pendu no kan ni pat long mo ki babu nangi balam. Ka swimming la dei ka dawai. Nei. Pin pendu ko ni ya kan ni ka swimming pool ni pat ile. Ni appeal kan to the media mo mga government mo kanina small so kanina ba buo ni pool ko makadiban no ta as a public pool as a for health reason but Shna no standard pools all over the state different every district they done one standard pool magalong mata kadang don ka space ang po pulo mleo government kam Shna ko 15 meter pool mungkin. Ya, kata-kata.